yego bene data, iyo urebye ukuntu ubusambanyi ari bwinshi, iyo urebye ukuntu abantu ari kubarambara ubusa, iyo urebye ukuntu abantu bari kubarihindura, abasore biyambika ubumini, ubuntuzenye ubupataro bubabanye, abantu uzenye mbese bugaca usanga bafashe irangi bakubise mu mishatsi ntiwareba, barambara impeta zirenga. Reka ndababwire bene data, nukuri nimutahindukira, ndababwije ukuri, abo bose bakinjira mu rushengero muri ko murabareba mukicecekera, abafite uburyarya buzuye mu rushengero mukabareba mukicecekera, ibyo mubatamika amagambo meza, amagambo mbese anezeza imitima yabo, amagambo anezeza mbese amatwi yabo, ariko amagambo yo kubakura mu byaha ntimuyababwire. Ndababwije ukuri, nyene itaranto arimo arashaka inyungu. Iyo nyungu arimo arashaka niyihe? Ni bariya uri murabwira ijambo ry'Imana bakava mu byaha bagahindukira Kristo. Niyo nyungu Imana irimo iragushakaho. Niba uzi ko itaranto wahawe uri murayikoresha nabi, ndakubwije ukuri, kumbura uhindukire, maze uhindukire Kristo, nuhindukire. Abarozi bari mu rushengero, mbese ababeshi niyo bari, namwe kandi mukaba mwuzuye urwangano, uburyarya, ibyaha bitandukanye. Ugasanga umuntu yitwa kari umushumba ahagaze imbere y'abantu yambaye akamini. Imana yagutanije kugira ngo ugire iki? Ukurure, ushake iriya ntama yazimiye. Iriya ntama Imana iri mwirishakira niyo mbese uba ukwiye kujya gushaka, maze ijuru rikanezerwa. Burya urazi umuntu umwe wenyene iyo yihanye ukuntu ijuru rinezerwa. Ariko ubu abantu baragenda bakumva ibintu byiza gusa bitazigira binashika binabaho. Urazi imitima y'abantu ukuntu ibabaye, urazi ukuntu imitima y'abantu irimwo ubwoba, atana amahoro bafite, ariko mukagenda mukabatamika amagambo baryoherereye amatwi, ariko mu mitima yabo huzuyemwo ibyaha, atana amahoro afite mu mutima. Bene data muri ko muranyumviriza, nimukumbure muhindure, kuko nyene itaranto arimwe arashaka inyungu. Haleluya. Bene data, urazi kukubwira ibintu byiza gusa, mu mutima wawe uri murasha. Urazi ukuntu wumva umeze, urazi kukubwira ko Imana igukunda, kandi muri wewe uzi ko uri umuntu w'umwicanyi. Aho ngaho uri kwabwira umuntu ngo Imana yamukunda ari umwicanyi, uba uri kuramugira nabi, kuko aca twara iryo jambo ati Imana iramukunda, ahaguma yicana. Aho uri kurasebya Kristo, umuntu w'umusambanyi urazi ko ari umusambanyi, ariko ukamuhanurira ngo Imana ije kukubakira urugo, agaca atwara iryo jambo akagenda kunezererwa n'iryo jambo ko Imana igiye kumwubakira urugo, hakumubwira guheba ubusambanyi, hanyuma agaca agira ubugenzi n'Imana kugira ngo azaronke ijuru. Umubwira urugo, mu mutima wiwe yumva atamahoro afite, ariko uri kuramubwira ibintu bimunezeza gusa, ari umusambanyi. Burya urazi abakobwa barimwo barikinisha uko bangana, urazi abakobwa bikuyeho ubusugi uko bangana, urazi abasore barimwo barikinisha uko bangana, urabazi, kandi buzuye mu rushengero rwawe, kubera ko atajambo ry'ubugingo bahereza, baguma bikinisha, baguma bakora ibyaha bitandukanye,
magambo y'isi gusa atacu azabamarira bitazanashika. Reka ndababwire bene data, muranezerezwa nuko abantu barimbuka? Ayo magambo meza muyibatamika ni nayo kubagumiza mw'isi. Urazi ubugingo bw'umuntu ukuntu mbese buhenze? Urazi ubugingo bw'umuntu ukuntu buhenze? Uburyo urazi umubwiye ijambo ry'Imana rikura umunyabyaha mu byaha, nubwo yaryumva gusa akaryumva akaryirengagiza, ntago azavuga ko ataryumvishije. Ntago azavuga ko ataryumvishije. Rizaba ryamaze kumunyura mu gutwi, azaba yaryumvishije. Ntago naza ndakubwira ati nge Imana iragukunda, reba ukuntu wambaye, Imana agukundira umurozi. Ntago nakubwira amagambo yo kukugumiza mu byaha, ahubwo nkwiye gukora akazi k'Imana kariya ntoranirije. Ndakubwiza ukuri, kuko ibyisa abantu babironka batanabisabye. Nimukore akazi Imana yabahaye, nimukore akazi Imana yabahaye. Mureke kuyobya abantu, mureke kuyobya abantu. Ntago rwose wanzaho umbwira ngo Imana ngikuhaye amazu meza kabisa, kandi uzi ko mbese ntarakira Kristo umwami n'umukiza. Uzi ukampanura ibintu byiza kandi uzi ko nge ntararonka Kristo. Wabanje ukambwira Kristo, wabanje ukambwira iby'ijuru, hanyuma ibyo byose bikaza mu nyuma. Ko ijambo rivuga ngo nimushaka ubwami bwo mu ijuru no kugororoka, k'ibindi byose bizaza ari inyongera. Bene data, ndazi ko mudakunda amagambo ndabigisha, ntago muyakunda, ariko muze mumva baranzaza nkora uko Imana ikeneye kunkora. Hakunezereza abana b'abantu, Uwiteka kanyanga, nanezereza Kristo abana b'abantu bakanyanga. Abana b'abantu nta juru bafite bazanshiramo, ariko uwo ndiko ndakorera arafite ijuru. Nukumbure uhindukire usange Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Barakubwira ko Imana ije gukubakira ubu ukagenda nawe ugaceza ukanezerwa, kandi uri umujura. Barakubwira ko Imana igiye kuguha amazu meza nawe ukanezerwa, kandi uzi ko ayo mazu atana hamwe uzayajana. Uko waje uvuye mu nda ya nyoko niko uzasubira mu nda y'isi. Iyo nzu ntago uzayijana hariya, nawe ukagenda ukanezerwa. Hakurokora ubugingo bwawe, hagushaka Kristo umwami n'umukiza wawe ngo urokore ubugingo bwawe, uri kurashaka iby'isi. Aho bari baravuga utuntu twiza tw'isi uragenda kandi bikakunezereza, ukibagira uwuriwe, ukibagira kurara wikinisha buri joro, ukibagira ko wewe uri ndyarya, ukibagira ko kuri umubeshi, ukibagira ko ukora ibyaha bitandukanye, ariko ukagenda mbese ukanezezwa n'amagambo yo kukuryohera amatwi, yo kuryohera kwiyumvira ati reka nje kwihana, bikakunanira. Mwene data, ndakubwije ukuri, nutihana uzarimbuka, nutihana uzarimbuka. Ijambo ry'Imana muraryumva ku ma YouTube, ku ma WhatsApp, murumva ijambo ry'Imana ry'ubugingo ribakura mu byaha, ariko mukirengagiza, mukaryirengagiza. Igihe kiraje ntuze ubone umuntu n'umwe akubwira ijambo ry'Imana ryo kwihana. Igihe kiraje, nimuhindukire. Ayo magambo asosera bababwira ntacyo azabamarira. Nimurokora ubugingo bwanyu, muve mu businzi. Reba nkawe wa musinzi we, tuvugisha ukuri, uhera ku wa mbere usinda ukageza ku wundi wa mbere usinda. Ese wumva bizanakumarira iki? Tuje basi mu buzima busanzwe, wumva wowe ubwawe uzimarira iki? Amafaranga yose uronse ujana hehe? Ujana mu businzi. Nta n'ikintu na kimwe ufite,
ufite umugore ashaka kurya, ufite abana bashaka kurya, bashaka kwambara, uhera ku wa mbere usinda ukageza kundi wa mbere usinda. Hanyuma ngo uri umukene gute ko wabaye umugore w'inzoga? Reka ndakubwire, niwaguma usinda ntacu uzimarira. Nukumbure uhindukire ushake Yesu akubera umwami wawe n'umukiza. Uhindukire wihane. Wa musore we, ndakubwije ukuri, ubwo busambanyi bwawe buzakurimbura nutahindukira. Wa mukobwa we, uko kwambara ubusa, uko kwikinisha muriko murakora mwa basore mwe, n'abubatse barabikora. Reka ndababwire bene data, muryango muriko murinezereza, ntimumenye ko muriko muririmbura. Muriko muririmbura mwe bubwanyu, kuko Uwiteka ntago azabirengagiza, ntazabirengagiza. Kandi ndababwire, umunyamugisha nuwamenye Imana, umunyamugisha nuwamenye Imana. Iyo mwahindukira mukava mu nzira zanyu mbi, mbese mugahindukira Kristo, muzabaho. Mbere ndanakubwire, aho ngaho uri kuratambuka, abantu bakubona uri muratambuka, imbere wewe waragiye. Imbere waragiye, nukumbura uhindukirire Kristo kugira ngo akuzure. Umuntu w'imbere yarapfuye, kumbura ushake Kristo akuzure, ube muzima mu mwuka. Naho ubundi urupfu rusanzwe rukubise, feri ya mbere warimbuka, kubera ko umuntu w'imbere, urumva umuntu w'imbere azaba yaraboze. Nimukumbure muhindukire. Ibintu byiza bababwira barababesha, nibyo kuzabagumiza hangaha mu isi. Nimugende mushake Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu. Nkabashatse kubwira abantu bose bahawe itaranto, yewe wa mukozi we wahawe itaranto, reka ndakubwiza ukuri, nyene itaranto aje gushaka inyungu, aje gushaka inyungu. Yesu Kristo nabaho umugisha, Yesu Kristo nabaho umugisha. Iyi ni part 2. Part 1 irahari, ushaka kuja muri part 1 mugende muri part 1, hanyuma iyi ngiyi ni part 2. Yesu Kristo nabaho umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze uhabwe icyubahiro, nta yindi Mana iriho atari wowe. Mana, ndakwingiza ijambo ryawe rigende mu mitima y'abantu maze ribahindure. Sabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaho umugisha kandi abagire neza.